Dobrodošli, dragi putnici kroz vreme i zaštitnici drevnih znanđa na kanalu koji otkriva velove između svetova. Danas, 4. septembra, zakoračit schemu u jedan od onih dana kada se nevidljive sile budnije usmatraju, a granice između poznatog i mističnog postaže tanže nego ikada. Spremite se, jer ćemo zajedno istražiti duboke korene narodnih verovanđa, zaštitnih rituala i upozoravajućih zabrana koje oblikuju važ jedinstveni datum u srpskoj kulturi. Nevidljive sile često šapuču na dan kada se leto uprašta od nas, a jesen kuca na vrata. 4. septembar, u narodu poznat kao Dan svete zaštite, jeste vreme kada se priroda menža, a sa njom i energija ide oko nas. Ovo nije samo datum u kalendaru, već prilazna tačka, raskrsnica gde se letnja lakoća suočava sa jesenđom uzbiljnošću. Narodna tradicija ga vezuje za pripreme za zimu, za skupljanje plodova, ali i za zaštitu svega što je stečeno od nadolazećih hladnoća i neželjenih uticaja. U srpskom pravoslavnom kalendaru ovaj dan je posvećen nekolicini svetitelja, ali se posebno izdvaja spomen na sveštenomučenika Vavilu, episkopa Antiohijskog i njegova 3 učenika. Sveti Vavila je bio nepokolebljivi branilac vere u 3. veku u vreme surovog progona hrišćana od strane cara Decidža. Njegova žrtva i čvrstina duha čine ga simbolom nepokolebljive zaštite. Veruje se da Sveti Vavila i danas pruža svoju nebesku zaštitu svima koji mu se iskreno obrate. Na ovaj dan ljudi se mole za hrabrost da se suoče sa izazovima, za postojanost u veri i životu, za zaštitu od neprijatelja, bilo vidljivih ili nevidljivih, i za mudrost u donošenju odluka. Istovremeno, duboko u sebi, ovaj dan nosi i adžeke drevnih paganskih vjerovanđa, kada su naši preci tražili zaštitu od božanstava prirode, maleći ih da čuvaju žitvu i stoku od jesenđih nepagode i zlih sila koje dolaze sa dužim noćima. Tako se religiozno i narodno isprepliču u jedinstvenu mrežu zaštite i poštovanja. Zato, dozvolite mi da vas povedem na putovanđe u drevnu Antiohižu, grad na raskrsnici civilizacija, gde se u 3. veku u doba rimskog cara Deciža odigrala priča u Svetom Vavili, koja i danas inspiriše svojom snagom i nepokolebljivošću. Zamislite Antiohižu, blistavu metropolu, ali istovremeno mesto gde se nad hrišćanima nadvijala tamna senka progona. Vavila, episkop ovoga grada, bio je ne samo pastir svoje duhovne pastve, već i njihov nepokolebljivi zaštitnik i svetionik vere. Kada je car Deciže, poznat po svojoj surovosti prema hrišćanima, stigao u Antiohidžu, rešio je da demonstrativno prinese žrtve idolima i da proslavi svoju lažnu veličinu upravo u glavnoj hrišćanskoj crkvi. Sa svojom pratnjom, u svom gordom sjaju, Deciže se uputio ka vratima hrama. Ali temu gaje netrimice čekao Sveti Vavila. Sa snagom kođu mu je davala nepokolebljiva vera. Vavila je stao na prag crkve i, bez i najmanjeg straha, odbio caru ulazak. Njegove reči odžeknule su hrabrošću. To je dom Božiji i ne priliči da u njega ulazi skverni idolopoklonik. Ovaj čin otpora, ovaj trenutak prkosa zemaljskoj sili u ime nebeske pravde, koštao ga je slobode. Sveti Vavila je ubrzo uhapšen, podvrgnut jezivim mučenđima, ali je njegova vera ostala netaknuta. Nije pokleknuo, niti se odrekao Hrista. Na kraju utamničen dočekao je svoju smrt, zahtevajući da bude sahranjen sa svojim okovima, simbolom svoje borbe i žrtve. Mnogo godina kasnije njegove mušti premeštene i ponovo vracljene u Antiohidžu postale su izvor čuda i isceljenja, dokaz da duhovna zaštita i istinska vera nadžive svaku tiranižu. Njegova priča je podsjetnik da je zaštita najjača kada dolazi iz čistog srca i nepokolebljive vere. Znaci sudbine, šta nam šapuče 4. septembar. Природа и свакодневни живот на дан свете заштите проговарaju kroz знаке и примите, откриваjući nam ne samo buduće vremenske prilike, već i tragove naše sudbine. Budite pažljivi, jer nebo i zemlja danas govore. Народne primete.
Погода и житва. Jutro с мъгла значи плодно годину. Ако се 4 септемвра пробудите густо и влажно и магли, той е добар знак за будучност. Вероятно да обилна ютърния влага указуе на плодно землище и обецхава богато житво наредне години. Ова примета наглашава цикличност природа и наду у обилие. Ако птице рано напущaju краеве, спрема се ощра зима. Обратите пажню на понашание птица селица. Ако приметите да се велике ята птица спремaju за отлазак ранije него обично, народна мудрост каже да тше зима biti изузетно хладна и снежна. Животиня често първе усете промене у природи, служечи као живи барометри. Ветър коджидува със севера на Уваждан доноси хладночу и болести. Северни ветър, посебно ако е як и продоран, сматра се злокобним предзнаком. Веруя се да доноси не само изненадни пад температуре, вече и разне болести и неволđe. Зато ако усетите северно стружу, будите посебно опрезни и чувайте се. Сунчан и топъл дан на дан свете защите, još дуго че бити лепо време. Ако е 4 септемвър окупан сунцем и милуе нас приятном топлотом, той е обечханđe дуги и благоприятне есени. Златно доба годинече се продължити, отлъжучи долъзък хладних и тмурних дана. Уживайте у сваком зраку сунца. Ако на овай дан пада киша, пролече че бити кишовито. Небо на дан свете защите често диктира будуче временски прилике. Ако се облаци скупе и донесу кишу, народна преданжа кажуда, че наредно пролече бити влажно и обилно падавинама. То може бити добро за неке усеве, али и наява теже сетве. Свакодневни живот и новац. Проначи старо парицу на путу, новац ще се лепити за вас. Ако на оваш дан случайно наджете стари новчич на земли, не мойте ga заобичи. Подигните ga, очистите и чувайте. Веруе се да е то знак извишек света да вам новац долази и да че се финансие побулшати. Той е као талисман привлечения богатства, а томата. Случайно просути сонова и дан, предзнак сваджи у кучи. Сол се вековима сматрала светом и драгоценом. Ако е на дан свете защите случайно проспете, то се тумачи као упозоренđe на предстояце несугласице, сваđe и немир у домачинство. Будите посебно опрезни и пажливи със солжу, како бисте избегли разправе. Пуцепати удечу случайно, губи так финансия или неке драгоценности. Случайно ощеченđe одече, посебно ако е нова или драга, на оваш дан носи негативну конотацию, символизуе цепанđe ваше финансийske стабилности или губи так неке вредне ствари. Будите пажливи със своим стварима. Снови у ову ноч, прозорiju под свест. Снови у ночи измеđu трети. И 4 септемвра често носи дубоки поруки и могу бити пророчки, посебно када е реч о защити и упозоренđima. Пажливо анализирайте деталije и символе. Чиста, бистра вода. Санđati бистру текучу воду, реку, извор, символизуе прочищенđe, ослобоđанđe от брига и нови почитак. Очекуйте позитивни промени и менталну ясночу. Мутна стаджача вода. Sa druge strane, mutna ili stađača voda u snu ukazuje na emocionalna previranđa, nerešene probleme ili prepreke na vašem putu. Budite uprezni i razmislite o svojim osečhanđima. Životinđe moči. Питоме животинje pas, mačka. Представляju лоялност, комфор, поддръжку приятеля или породице. Могу наговестити мир и стабилност у дому. Дивлje животинje, вук, лисица, могу символизувати неизтражени аспекти вашей личности, скривene претнje или изазове кои долазе с полja. Crne životinje mogu biti posebno upozoravajuće. Kuća. Vaša kuća u snu uvek simbolizuje vaše unutrašnje stanče ili vašu porodicu. Uređena, čvrsta kuća. Označava stabilnost, sigurnost i mentalni mir. Oštećena, ruševna kuća. Може указивати на unutrašnji немир, проблеми у породици или потребу за променом и поправком у вашем животу. Путуванđe. Гладко путуванđe предсказуе лак пут ка цилевима и успеху подухватима.
Препреки на путу символизуju izazove, odlaganja ili teškoće koje ćete morati da prevaziđete. Svetlost, sveča. Svetlost u snu je uvek pozitivan znak. Jaka, blistava svetlost ili upaljena sveča simbolizuje duhovno vodstvo, prosvetljenje, nadu i pronalaženje rešenja za probleme. To je znak božanske zaštite. Prigušena svetlost ili mrak može ukazivati na konfuziju, nesigurnost ili nedostatak jasnoće u nekoj situaciji. Rođeni na dan svete zaštite. Oni koji ugledaju svetlost sveta 4. septembra nose poseban pečat. Karakteriše ih neverovatna postojanost, mudrost i urođena sposobnost da budu zaštitnici. Ovi ljudi su često rođene vođe, sa jakim moralnim kompasom i nepokolebljivom verom u pravdu, imaju izraženu intuiciju i sposobnost da usete istinu čak i kada je skrivena. Ponekad mogu biti tvrdoglavi u svojim uverenjima, ali to proizilazi iz dubokog usetshaža za ispravnost. Njihova sudbina često uključuje zaštitu slabih, borbu za istinu i ulogu uslonca u svojoj zajednici ili porodici. Oni su stubovi, čuvari tradicije i morala. Imeninici. Na današnji dan, 4. septembra, slave svoj imendan svi kuđi nose imena poput Vavila, Ermionija, Agatonik. Posebno se izdvaja Sveti Vavila. Ljudi kuđi nose ime Vavila često su obdareni velikom snagom karaktera, hrabrošću i dubokom duhovnošću. Kao i njihov imenđak, oni su predodređeni da budu zaštitnici, mudri savetnici i da stoje čvrsto na strani pravde bez obzira na cenu. Tradicije i rituali. Kako zaštititi sebe i svoj dom? Dan Svete zaštite je idealan za izvođenje rituala kojima se štite dom, porodica i lična energija. Ovo je dan kada se svesno prizivaju pozitivne sile i stvaraju barižere protiv negativnosti. Prvo, zaštitni obred za kuću, Vavilin štit. Cilj. Ovaj ritual ima za cilj da pročisti vaš dom od negativnih energija, odbije zlo, bolest i svađe, te privuče mir i blagostanje pod vaš krov, prizivajući zaštitu Svetog Vavile. Šta vam je potrebno? Čista izvorska voda ili osvećena voda iz crkve, prstuhvat krupne morske soli, grančica busiljka ili rute. Ruta se posebno ceni kao zaštitna biljka u srpskoj tradiciji. Kada i kako provoditi? Obred se izvodi rano už jutro 4. septembra pre izlaska sunca ili neposredno nakon izlaska. U čistu posudu sipajte vodu i dodajte so. Busiljak ili rutu umočite u vodu. Počnite od ulaznih vrata i polako idite kroz sve prostorije u kući, uključujući i ostavi i podrume. Dok idete, grančicom busiljka rute prskajte u uglove soba, pragove i prozore, tiho šapučući ili misleći sljedeće reči. Neka u vaš dom bude čist, zaštićen od zla, mirom ispunjen, blagoslovljen Svetim Duhom Vavile. Amin. Fokusirajte se na čistu zaštitnu energiju koja ispunjava vaš prostor. Posebnu pažnju posvetite mestima koje usechate kao energetski teška. Šta raditi poslije? Preostalu vodu sipajte ispred ulaznih vrata na zemlju, stvarajući tako nevidljivu barižru koja štiti vaš dom od neželjenih uticaja. Molitva za čvrstinu duha i hrabrost. Cilj. Ovaj ritual je posvećen jačanju vaše unutrašnje snage, hrabrosti i postojanosti u suočavanju sa životnim izazovima, inspirisani primjerom Svetog Vavile. Šta vam je potrebno? Jedna voštana svečka, po mogućnosti prirodnog voska, mirno i tiho mesto gdje vas niko neće umetati. Kada i kako provoditi? U toku dana kada osjetite potrebu za unutrašnjim mirom i snagom, povucite se na tiho mesto, zapalite svečku i posmatrajte njen plamen, dozvolite da vas mir svečke umiri. Razmislite o izazovima sa kojima se suočavate i o snazi koju želite da steknete. Zatim izgovorite ovu molitvu ili svoju ličnu verziju sa puno emocija i vere. Sveti Vavilu, mučenici Hristov, daj mi snagu da izdržim iskušenja, mudrost da razlikujem istinu od laži i hrabrost da branim dobro u sebi i oko sebe. Neka tvoj primer bude moj putokaz. Amin.
Šta raditi после? Дозволите свечи да изгори до кража, или я пажливо угасите и съчувайте я за наредни моменти, када вам буде потребна духовна поддръжка. Носите у себе усечха и мира и обновлене снаге. 3. Припрема зимнице с благословом. Цили. Ова традиция ни е само практична, веч и дубоко символична. Цilo je da se blagoslovi hrana pripremljena za zimu, osigura obilje, zdravlje i zaštiti domaćinstvo od nestašica tokom hladnih месеци. Šta vam je potrebno? Sveže ubrani sezonski plodovi, šljive, jabuke, paprike, kupus, patlithan, šta god природа nudi u izobilju, tegle, začini i najvažnije, čiste misli i dobro raspoloženje. Kada и како проводити? Оваш ритуал се обично изводи са члановима породице, посебно женама током целог дана, док заедно припремате дзхемове, ajvar, kiseli kupus ili bilo koju drugu zimnicu, svaku teglu ili posudu blagosloviti jednostavnom, iskrenom željom. Neka ova zimnica donese zdravlje i sitost našem domu, neka bude blagoslovena za celu zimu, neka nas čuva od gladi i bolesti. Можете и прекрастити сваку теглу, важно е да се ради са любовлю и вером. Šta raditi после? Zimnicu skladиštite na hladnom i tamnom mestu, a svaka tegla će postati ne samo hrana, već imali čuvar blagostanđa vašeg doma do proleča. Kulinarske tradicije, ukus zaštite i obilđa. Kuhinđa na dan svete zaštite odiše mirisima jeseni i pripremama za hladnije dane. Jela su obično srdačna, hranljiva i simbolizuju očuvanje i pripremu. Na trpezi se obavezno nalaze džemutšljiva, kao simbol slasti i očuvanja plodova, pečene džabuke punđene orasima i medom za zdravlje i dugovečnost, ajvar ili pečena paprika za snagu i vitalnost. Često se pripremaju i čorbe od povrća sa jesenđim plodovima, bundeva šargarepa krumpir, koje simbolizuju obilje i sitost. Tradicionalni kupus sa mesom ili podvaraka može biti na menidžu, jer kupus kao povrće koje dugo traže predstavlja trajnost i zaštitu. Neizostavan je i domaći hleb, često prođa, kukuruzni hleb, ili hleb od helžde, koji se peče s poštovanjem i blagoslovom, simbolizujući osnovnu hranu i božansko davanje. Главни забрани дана šta ne smite činiti 4. Septembra. Kao i svaki dan prelaza, dan svete zaštite ima svoje stroge zabrane. Njihovo kršenje može poremetiti zaštitnu energiju dana i privući nesreću. Budite oprezni, jer ove zabrane nose duboko mistično značenje. Prva, ne започинкати нове важne poslove ili projekte. Mistični razlog. Оваž дан je posvećen učvršćivanju, zaštiti i pripremi za budućnost, a ne pokretanju nečeg novog. Energija dana nije pogodna za nesigurne početke, već za konsolidaciju postojećeg. Novi početci su podložni turbulencijama i promenama koje donosi jesen. Posledice kršenja. Svaki novi poduhvat za počet danas će biti osuđen na propast, opterećen nepremustivim preprekama ili će doneti neočekivane gubitke i razočarenja. 2. Izbjegavati svađe, ogovaranđe i psuvanđe. Mistični razlog. Negativna energija svađe i loših reči probiže zaštitnu auru dana, otvarajući vrata zlim silama i privlačeći razdor u dom i život. Narušava se harmonija koja je ključna za zaštitu. Posledice kršenja. Dugotrajne svađe u porodici, loša sreća, gubitak mira, pa čak i bolest. Negativnost koju emitujete vratit će vam se trostruko. 3. Ne pozajmljivati novac niti bilo šta iz kuće. Mistični razlog. Pozajmljivanje ili davanje stvari iz doma na ovaj dan simbolično znači davanje vaše sreće, blagostanja ili zaštite. Veruje se da sa pozajmljenim predmetom odlazi i deo vaše energije i prosperiteta. Posledice kršenja, finansijska nestabilnost, upadanje u dugove, gubitak vrednosti, pa čak i gubitak imovine. Ono što date možda vam se nikada ne vrti u istom obliku. 4. Ne želiti se na svoju sudbinu ili nevolje.
Мистични разлог. Жалба и негативни мисли на Оваждан делую kao магнет за Йож више неволия. Смatra се да привлачите Йож вече проблеме и показujete незахвално с висшим силама koje pokušavaju da vas zaštite. Последиce кршения. Постоеци проблеми će se pogoršati, pojavit će se novi, a vi ćete izgubiti nadu i veru u bolđe sutra. Pod. Не сечи drveče bez ozbiljne potrebe. Мистични разлог. Drveče je simbol života, rasta i vitalnosti. Непотребно сечение drveča, на дан kada se природа priprema za san, smatra se nepoštovanjem životne sile i može poremetiti prirodne cikluse koji štite nas i našu zemlju. Posledice kršenja. Gubitak životne energije, bolesti, problemi sa plodnošću, bilo u seva ili u porodici, ili nagla smrt u porodici. 6. Ne ostavljati prozore i vrata otvorene noću. Mistični razlog. Noć je vreme kada nevidljivi svet postaže aktivniji. Otvoreni prozori i vrata su direktan poziv zlim duhovima, negativnim energijama i neželjenim entitetima da uđu u vaš dom i naruše njegovu zaštitu. Posledice kršenja. Bolest, loši snovi, razdor u domu, neobjašnjive nesreće i gubitak osjećaja sigurnosti. 7. Ne bacati hleb ili ostatke hrane. Mistični razlog. Hleb je u srpskoj kulturi svetinđa, simbol opstanka, blagostanđa i Božjeg dara. Bacanje hrane, posebno hleba, na ovaj dan smatra se velikim grehom i znakom nepoštovanja prema žetvi i naporu. Privlači siromaštvo i glad. Posledice kršenja. Siromaštvo, nestašica hrane, loša sreća u obezbeđivanju životnih potreba i gubitak blagoslova. 8. Ne putovati daleko bez preke potrebe. Mistični razlog. Energija ovog dana je najbolje usmerena na zazemljenje, učvršćivanje i pripremu doma. Duga putovanja van poznatog okruženja mogu biti opasna, jer ste izloženi i nepredviđenim okolnostima i zlonamernim silama van zaštite vašeg doma. Posledice kršenja. Nebezbedno putovanje, nesreće, kašnjenja ili susret sa negativnim uticažima daleko od kuće. 9. Izbegavati buku, glasnu muziku i velika okupljanja. Mistični razlog. Dan svete, zaštite zahteva mir, refleksiju i harmoniju. Prekomerna buka i haos mogu poremetiti prirodni tok energije, privući nered i odvratiti zaštitne duhove. Potrebna je tišina da bi se čule poruke. Posledice kršenja. Nedostatak mira, poremećen san, česte svađe ili privlačenje neželjene pažnje negativnih entiteta. 10. Ne čistiti kuću do temelja. Mistični razlog. Dok je uobičajena čistoća dobrodošla, detaljno čišćenje, poput pomeranđa nameštaja, pranđa svih zidova ili prašine sa svakog čoška, smatra se izbacivanjem sreće i zaštitnih energija koje su se nastanile u kući tokom leta. To može stvoriti prazan prostor za negativne uticaje. Posledice kršenja. Gubitak blagostanđa doma, izbacivanje dobre sreće ili stvaranje otvorenosti za ulazak bolesti i nemira. Zato, dragi prijatelji, nemojte ignorisati šapat predaka. Na dan svete zaštite, poštujte tradiciju, sledite savete i čuvajte svoj dom i dušu. Neka vam svetlost mudrosti i zaštite Svetog Vavilija obazjava put. Do sljedećeg putovanja kroz tajne našeg sveta ostajte zaštićeni i blagosloveni.